Ka Jaintia Student Movement Lapangap Unit Hakashiti Bakalapha Shu Minister Lingba Ko Office U Deputy Commissioner Ka Jaintia Hills Mintagasni Ka Artarik Uno Apra Arjar Arpusan Kalapin Pau Ka Jing Persha Ajur Ya Ka Jingle Jongki Pulet Ka Jila Assam Banshna Ka Police Outpost Halapangap Kino yalam ke movement kila dawaru na udisi ban betha iki pulit ke Assam baki dei ban weng no mardor iki te iki outpost hakate knang bakan amdan jing e hadian habon Tahun ini kalian ka JSM Lapangap unit ada dua ada yo jintip na ginong changchnong bat kamjul ada sukhi lembaga video lane lagi jong hikmat wa sarkar Assam hi lembaga police department giongka da chna go yagate da permanent outpost ka wa hab hita halun bunthor Lapangap ko mut ko dang hab ko Meghalaya te ina kalian JSM hadin wa yo yeni penbitar go yi wa sarkar Assam da le jubor go lane da maintain go yagate status quo ko wa da de soyi aperdi ga Meghalaya wa Assam dan ini resmi kalian JSM da ra ba jin tho ichem wa Deputy Commissioner request iyo wa withdraw no yang tada jingte yang ga sarkar Assam campaign kalian yang DC le de eri asuran wa cibet janbet da kontak ucita sa Assam wa stop no yang te ga jingte yang ki immediately pada le asuran wa suki wa remove no hici sundan yang tadi police ki wa chong le ta halom punthor Lapangap ini kalian sing let dari jenis movement lokro wa kalian yang DC de EWE te asuran bat kamjul da dawai wa larujia wa ka administration wa chimkhia go ini kalian sing da chimi ga action te kermen wa lembani jingthok wa da DC kermen go chimkhia go na wa yo lak won Libha de tipi wa kang de ong hina sarkar Meghalaya ka Lapangap dang hapo Meghalaya e kam te kermeni wa yuti wa kani yo man no hino sisudan go bat nang yo lai wan wan jenis musik inde de chima blesu Thank you.